деген Atene деген ата konuşunda en kence oğlunun kolunda kalması gerek. Gerek. Hayvanay. Sen üydün en kencesisin. Sen üydün en kencesi de atamızdan kalgan koro cay bakşağı beni gel teygen üydü sana taşlap gel. Ana ne kıldın? Biz vatandaşım şahara yaşayındı. Üydü sattın. Anısaz gelgense akçasını bazen içip çok kıldın. Yemin ne oldu? Anda biz hemen tavukap çatağız. Nasıl içerisinden durmayı var? Apam pensiyasını ödü alıp çatası. Tak. Ağlar. Buna apa? O karılar önde vaktılı oturasız. Bilek oğlumuz büyülüğü olgan soň sizdi gayra alıp ketebiz. Oykam sanamanız jarıktık dese. Bul jerge mamleket abdan jakşı köngül bölüp. Emi mamleket төлөp жаткандан кийин карайтпа. Карабай эмне кылмак. Apamızdı жақшы қараңыз, медайым. Инебіз егер оğulдарынан бізден қандайдыр бір көмек керек болса, бұл номер арқылы қайрылыңыз. Қайранғаны баламай. Болған балдарым сілер қарауағанда başka bireunun canı açmak bile bak. Sizlerge hiç tarıcım yok. Oğru sırkıdan ağız bolsunuz oldu. Öde kırsıktan sap bolsunuz oldu. Beş vakit namazımda duamda üsbeyim. Para koygula, bargıla. Şiirden al bakla. Basa belek aytıp koyuş. Pensiyamda alıp geregine jaratsın. Oy, belek deysin. Ay, oşan beleki büyümdü satın. Ana gidip, sen oşanla inanmışsın cebep durasın, apa. Oşanı bilmeli, dahi beleye gele deysin. Emeke, keybeniz, бар жашоо. Кудайга шүгүр. Боркер адамдар көп. Мына ошол мээримдүү, кайрымдуу адам. Бирок мезгил келгенде могул турган эссиздериңиз эстерине келишер. Улгайган энесин жалдыратып таштап бараткан жүрөгүңөргө баракелдей мырзалар. Кыргыз уулу качан көчөгө таштады эле. Жакшы карады. Мага эмес. Жаныңарга суйкайган келинчегиңерге айтсаңар болбойбу? Мейли. Булар эркек киши экен. А силер чайнар. 9 ай курсакта бала көтөрүп, толгоо тартып, бала көргөн эмессиңерби? Жийиркеним. Эне бала ортосун алыстаткан силердей мериздерден намыстанам, уялам, корком. Коомдо силердей ташбоор, мерез, ата-энеге кайрымсыз жандардын көбөйүп жатканынан кээде туруп кайра мен деп сыздаган белек өзүн арак менен алыстып жүрүп аттын өчкүр аракка башоты менен кирип кетти. Күнүгө жыпмас, күндө тополоң. Уулумду жетелеп апамдыкына кетип калдым. Ал жерде өз келиним, инимдин аялым жок экен. Апам бизди кечире бербекен. Камсана. Менин апам дүйнөдөгү эң мээримдүү аял. Ал бизди сөзсүз кечирет.
силерди үмүтүм үзүлгөнчө күттүм. Акыркы мүнөттөрүмө чейин Алладан силерге өмүр, ыйман, ынтымак тиледим. О жаратканым, төбөсү бийик көк асман, төшү түктүү жеренен ушундай балдарымды көтөрүп жүргөнүңө ыраазымын. Кетирген кемчиликтерин кечире көр. Бул дүйнөдө энелерди түрткүнчүлүк кылбасын. Жараткан кең аалам мендей бир Аян жаштар театры. Аян жаштар театрынын жетекчиси Айнаш Озубаева. Өзү кезге колчак басыңыздар.